ikipe ya Arsenal iri mu gendo rwo gukomeza kubaka ikipe izahangana ku rwego rwo hejuru mu myaka iri imbere. Nyuma yo kwitwara neza mu marushanwa atandukanye, ubuyobozi bw'ikipe yo mu mujyi wa London bukomeje gushaka abakinnyi bakiri bato bafite impano zidasanzwe bashobora gukura bakavamo inkingi za mwamba z'ikipe mu gihe kizaza. Amakuru aturuka mu bitangazamakuru by'imikino i Burayi avuga ko Arsenal iri kwifuza cyane Myugariro ukiri muto w'imyaka 18 witwa Coulibaly usanzwe akinira ikipe ya Werder Bremen ndetse akaba anakinira ikipe y'igihugu y'Ubudage y'abaterengeje imyaka 19. Abasesenguzi b'umupira w'amaguru bavuga ko uyu musore ashobora kuba umwe mu bakinnyi bazavamo ba Myugariro bakomeye mu Burayi mu myaka iri imbere. Ari nayo mpamvu Arsenal iri kwifuza kumusinyisha hakiri kare mbere yuko ibindi bihugu byo mu mugabane w'Uburayi bimutwara. Ese impamvu Ishaka Coulibaly mu myaka mike ishize Arsenal iyobowe n'umutoza Mikel Arteta yashyize imbere gahunda yo kubaka ikipe igizwe n'abakinnyi bakiri bato ndetse bafite impano ikomeye. Ibi byagaragaye mu gusinyisha abakinnyi nka William Saliba, Bukayo Saka na Martin. Abakinnyi bose baguze bakiri bato ariko ubu bamaze kuba inkingi za mwamba z'ikipe ya Arsenal. Ubuyobozi bwa Arsenal bwifuza gukomeza uwo murongo wo kuzamura impano z'abakinnyi bakiri bato. Coulibaly n'umwe mu bakinnyi Arsenal yabonye ko ashobora kuzakura akavamo myugariro ukomeye cyane muri Premier League. Abashinzwe gushakisha abakinnyi muri Arsenal ngo bamaze igihe kirekire bakurikirana uyu musore mu mikino ye muri Bundesliga ndetse no mu ikipe y'igihugu y'abaterengeje imyaka 19. Raporo zatanzwe nabo bashinzwe gushakisha abakinnyi bagaragaje ko Coulibaly afite imbaraga z'umubiri nyinshi, uburebure bumufasha mu mipira yo mu kirere ndetse ubuhanga bwo gusohokana umupira uvuye inyuma n'ubushobozi bwo gusoma umukino. Ibi byose byatumye abashinzwe gushakisha abakinnyi muri Arsenal bamuha raporo nziza cyane. Amakuru aturuka ku masoko atandukanye y'imikino aravuga ko ikipe ya Werder Bremen ishobora kugurisha Coulibaly ku mafaranga agera kuri miliyoni 30 z'amayero. Ku ikipe ya Arsenal aya mafaranga ntabwo ari menshi cyane ugereranije n'abandi bakinnyi bo ku rwego rwo hejuru bagurwa muri iki gihe. Mu myaka ishize Arsenal yaguze abakinnyi ku mafaranga arengayo. Urugero Declan Rice waguze arenga miliyoni 100 z'amayero ndetse na Kai Havertz waguzwe miliyoni zirenga 60. Ibi bituma bishoboka ko Arsenal yakwishyura ayo mafaranga mu gihe yaba yemeye ko Coulibaly ari umushinga w'ahazaza. Ariko hari impungenge imwe: Coulibaly ntarakina cyane ku rwego rwo hejuru. N'umukinnyi ukiri muto cyane kandi utarabona ubunararibonye buhagije muri shampiyona zikomeye. Ibi bishobora gutuma Arsenal ishaka kumugura ku mafaranga make ugereranije nayo Werder Bremen isaba. Coulibaly ni myugariro wo hagati ukina akoresheje ikirenge cy'ibumoso. Mu by'ukuri imiterere y'imikino ya Coulibaly nuko ari umukinnyi ukina inyuma myugariro akoresheje ikirenge cy'ibumoso. Abatoza benshi bavuga ko myugariro ukina ibumoso ari ingenzi cyane mu mupira w'amaguru wa none kuko ashobora gufasha ikipe gutangira ibitero neza avuye inyuma. Ibyiza bye birimo imbaraga z'umubiri. Coulibaly afite umubiri ukomeye umufasha guhangana n'abasatira bakomeye kandi afite uburebure bwe bumufasha gutsinda imipira yo mu kirere cyane cyane mu mipira ya corner cyangwa free kick. Icya gatatu kandi nubwo akiri muto abasesenguzi bavuga ko azi gusoma umukino neza. Icya kane
uyu musore ashobora gutanga imipira miremire cyangwa agasohokana umupira neza uvuye inyuma. Ibi byose bituma ashobora gukina neza muri system ya Mikel Arteta isaba myugariro. Coulibaly ashobora gusimbura nde muri Arsenal? Nubwo Arsenal ifite ba myugariro beza, iri kipe iracyakeneye abakinyi bahazaza. Ubu Arsenal ifite ba myugariro nka Gabriel Magalhaes, William Saliba, Ben White na Jacob Kiwior, ariko ikipe ishaka gukomeza kugira ubujyakuzimu squad deeply kugira ngo ishobore guhangana mu marushanwa menshi nka Premier League ndetse na UEFA Champions League. Coulibaly ashobora kuza akabanza gukura gahoro gahoro, akiga ku bakinyi bakuru mbere yo kuba umukinyi ubanza mu kibuga. Amahirwe Coulibaly afite yo kwemera Arsenal ku mukinyi ukiri muto, kubona amahirwe yo gukinira ikipe ikomeye nka Arsenal ni ikintu gikomeye cyane. Arsenal ni imwe mu makipe akomeye ku isi, afite amateka akomeye mu mupira w'amaguru. Yatsindiye ibikombe byinshi harimo Premier League na UEFA Cup. Ku mukinyi ukiri muto nka Coulibaly kujya muri Arsenal bishobora kumufasha gukura vuba, gukina ku rwego rwo hejuru, guhatanira ibikombe bikomeye. Ni amahirwe akomeye kuri we yatuma agera ku rwego rwo hejuru. Arsenal siyo kipe yonyine ishaka Coulibaly mu by'ukuri, kuko amakuru atandukanye agaragaza ko hari andi makipe akomeye yo mu Burayi akurikirana uyu mukinnyi. Iyo umukinnyi ukiri muto agaragaje impano ikomeye, amakipe menshi atangira kumwifuza. Ibi bishobora gutuma igiciro cye kizamuka, amakipe arushanwa kumusinyisha. Arsenal rero ishobora gufasha kurangiza uyu mugambi hakiri kare mbere yuko ibindi bihugu byinjira mu biganiro. Mu myaka iri imbere Arsenal ishaka kuba imwe mu makipe akomeye cyane mu mugabane w'Uburayi. Mikel Arteta afite intego yo gutwara Premier League, guhatanira Champions League, kubaka ikipe izamara imyaka myinshi ikomeye. Kugura abakinnyi bakiri bato nka Coulibaly biri mu mugambi wa Arsenal. Abasesenguzi umupira w'amaguru bavuga ko niba Arsenal ikomeje iyi gahunda neza, ishobora kuba imwe mu makipe azaganza umupira w'amaguru mu Burayi mu myaka iri imbere. Kugeza ubu nta masezerano ararangira hagati ya Arsenal na Werder Bremen, ariko ibiganiro bishobora gutangira mu mpeshyi, summer transfer window. Ibizagena niba uyu mukinnyi azaza muri Arsenal, amafaranga Werder Bremen izasaba, ubushake bw'umukinnyi ndetse n'amarushanwa yandi makipe. Niba Arsenal yemeye gutanga amafaranga asabwa kandi Coulibaly akemera uwo mushinga, bishoboka cyane ko azagaragara mu ikipe ya Arsenal mu mwaka utaha. Coulibaly ni umwe mu bakinyi bakiri bato bafite impano ikomeye mu mupira w'amaguru w'Iburayi. Arsenal imaze kubona ko ashobora kuba myugariro ukomeye mu myaka iri imbere, niyo mpamvu iri gutekereza kumusinyisha ku mafaranga agera kuri miliyoni 30 z'amayero. Nubwo akiri muto kandi atarakina cyane ku rwego rwo hejuru, ubushobozi bwe, imbaraga z'umubiri ndetse n'ubwenge mu kibuga bituma amakipe akomeza kumwifuza. Niba uyu mukinnyi yerekeje muri Arsenal, bishobora kuba igishoro cyiza cyazaza h'ikipe yo muri London ya Arsenal. Reka mbashimire mwebwe mwabanye nanjye muri aya makuru agiye atandukanye, update zigezweho makuru y'imikino hirya no hino mu isi. Ni Pacific Sport Official, ntibagiye kuri subscribe ndetse na share kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru tubagezaho umunsi ku munsi. Imana ibarinde, ciao bye.